to Jesus. Please come fast. Lazarus is sick, and without your help, he will not last. Mary and Martha watched their brother die. They waited for Jesus, he did not come. They wondered why. The death watch was over, buried for days. Somebody said he'll soon be here, the Lord's on his way. And Martha ran to him, and then she cried, Lord, if you had been here, you could have healed him, he'd still be alive. But you're 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time? Jesus said, Martha, show me the grave. But she said, Lord, you don't understand. He's been there for days. The gravestone was rolled back, and Jesus cried, Lazarus, come forth. And somebody said, he's alive, he's alive. When he's 4 days late, and all hope is gone. Lord, we don't understand why you've waited so long. But his way is God's way, not yours or mine. Isn't it great when he's 4 days late, he's still on time? You may be fighting a battle of fear. You've cried to the Lord, I need you now, but here's not appeared. Friend, don't be discouraged, 'cause he's still the same. And he'll soon be here, he'll roll back the stone, and he'll call out your name. When he's 4 days late, 4 days late, and all hope is gone, all hope is gone. Lord, we don't understand
He's still on time. He's still on time. My God is great. When He's 4 days late, He's still on time. He's still on time.
Kuatkan kisah kita yang itu dilehu ikannya.
Kikakuluhelwa kurim Unkabetika lefari Jesotam kokakotem Jesotam kokatilem Itala ebu ikanyo Kikakuluhelwa lusu Itumelatau lonya kwen Kirata ene angkokam Munati hurata kakwen Huite pisite kalfari Jesotam kokakoten Jesotam kokatilem Kitala ebu ikanyom Kikakuluhelwa lusu Kitamayahu si poifo Witumelo momu looking Tulu felong ya ubona Jesotala Jesotam kokakoten Jesotam kokatilem Kitala ebu ikanyom Kikakuluhelwa lusu Jesotam kokakoten Jesotam kokatilem Kitala It's hard to take the first step when I don't know the way. Each turn is so uncertain. I learned to walk by faith, but you gave me a promise that you will never leave. You will lead and guide me, and Lord, I do believe. Lead me, Lord, I will follow. Lead me, Lord, I will go. You have called me, I will answer. Lead me, Lord, I will go. Lord, your plans for me are perfect. I never need to fear. And although at times I'll feel alone, I know that you are near. My heart just wants to follow. I
sogana bono o tshwere ke lefatshe a sogana bono o eme mo bojako mme o ya kganya butlela belela a sogana bono Motse o senya nako ya kgakala sa modireli. Motse o senya nako ya kgakala sa modireli. Jesu go emetse tsa tshwetso gompieno ka fatshe dianyelela go Jesu go bonno. Modimo raetsho ra go leboga ntate mo letsatsing le re lebogela gore be re kgonne go taga Jehova ntate go ta go obamela Jehova ntate na le rona mo re na le mmoloki kgosi ya me ntate jaaka re tabo re rerelwa lefoko la gago Jehova ntate leo re le baakanyeditse mo letsatsing le Jehova ntate baakanya dipelo tsa rona Jehova ntate gore re kgone go le amogela mo re na le mmoloki wa me Jehova ntate na le moruti wa rona Jehova ntate jaaka tabo a bua le phuthego wa gago Jehova ntate ke re mo re na le mmoloki mo thuse gore a bue bile a re tsotlhe tse e leng gore mo rena o di mo neetse Jehova ntate le o tabo ngata lokolola mo rena le mmoloki Jehova ntate mo etelele pele gore a kgone go bua puo jaaka e ntse Jehova ntate ke re mo rena le mmoloki kgosi thola le rona o nne le rona mo letsatsing le ka leina le matala a go Jesu ka rapela amen. Happy Sabbath Church. Sabbath semolo maputhego. Amen. Go ira dikitsiso hela ka boripana ke gore pele ha ke ra dikitsiso le gale a rena le baeng ha gare ga rona. Do we have any visitors amongst us? Amen. What do we say that to that church? Amen. Hallelujah. 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 Amen. You are welcome and be at home. Leitlo la phuthego le itsisiwe gore ka moso re tla bo re na le bokopano mo mosong ka 7 o'clock. 7 o'clock in the morning, church board. And also the stewardship department would like to extend its heartfelt, how can I put it? Thanksgiving for your attendance and also for the fact that the preachers who are here are also recovering very well. Amen? Amen. Be blessed. Good morning, church.
Today I'll be introducing the people up front. Ke tla letsisi badiri ba ha kwano ko pele. Our first prayer was given by Amy Baeti. Thapelo ya ntlha le ihilwe ke Amy Baeti. Then our pastor is Pastor Simba. Moruti ene ke ene Simba. The- Then our translator is Kito. Motoloruti ke ene Kitso. I will be your pulpit manager for today. Tiraya ni di Malang. Tiro ya one didimalang ke ene motshwarateu. Stewardship. Happy Sabbath, church. Happy Sabbath, church. Sabata se mo le maphuthego. Our stewardship talk for today is Fernando put God first. Go buega jalo setlhogo sone sa re Fernando a baya modimo ko pele. Fernando decided to put God first despite his fear and uncertainty about the future. Yes. Me Fernando o ne a baya modimo ko pele le ntse a sa itse gore isa go e mo tshwaretseng. What can we learn from his story today that will help us put God first in our own lives? Re ka ithuta eng mo polelong ya gagwe gore se re rute gore re be modimo ko pele. Dr. Fernando is a physician in Brasilia, the capital of Brazil. Ngaka Fernando o nnang gone ko Brasilia e leng toropo kgolo ya Brazil. Our story begins when he watched a video about an Adventist missionary family in Mongolia. O na bona tshwantsho sa motshikinyego ka lelapa lengwe ko Mongolia. So he longed to be a missionary himself. Mme ka ne setshwantsho se supa bodiredi le ene o na eletsa gore le ene o ka direla. But his commitment in Brazil made it impossible for him to go. Mme ditshwarego tsa gagwe mo Brazil di ne di dira gore a se ka kgona go tsamaya. So he talked with his wife and she agreed to increase their mission offerings in their local Seventh-day Adventist church. Mme a bua le mosadi wa gagwe ba dumelana gore ba tla oketsa madi a ntseng ba aga tsa bodiredi. This was a very difficult decision. Mo ne le tshwetso e ne le dingala gore ba e dire. But they discovered the joy of putting God first in their mission work. Mme ba itlhela ba kola tshwetso ba di dirileng. 6 months later, they gathered as a family to watch another video sent from Mongolia. Mme morago ga kgwedi tse thataro ba lebelela gape lapa le lengwe le le tswang gone ko Mongolia gape. In the video, the missionaries were thanking his family for the sacrifice in their offerings. Mo setshwantshong se lapa le ne le lebogela bone bo rre Fernando gore Cannot imagine how they could go back to their lives before this. Has not the time come when we should begin to cut down our possessions? a nako ga ya goroga gore re gokotse tse re nang natso. May God help you who can do something now to make an investment in the bank of heaven. A modimo a go segogatse wena yo o tla bong o latlhela mo letloleng la se le godimo. We do not ask a loan, but a free will offering. Ga re kope go adingwa madi mme ra re o ntshe ka mo tswa mo pelong ya gago. A return to the master of his own goods, which he has lent you. Go busetsa ko moreneng sa se go hileng kana sa se go adimileng.
If you love God supremely and your neighbor as yourself, ga o rata modimo ka gotlhe mo o nang le gone le moagisane ka wena, we believe you will give tangible proofs of the same in free will offering of our mission work. re dumela gore le wena o tla ntsha o sa pateledie o sosologile. There are souls to be saved, and may you be co-workers with Jesus Christ. Go na le mewa e tshwanetseng gore e bolokwe yaanong le kotswa gore le thuse go bereka le Jesu Kriste. The Lord will bless you in the good fruit you may bear to his glory. Morena o tla le segogatsa ga le dira tiro e. May the same Holy Spirit which inspired the Bible take possession of your hearts. May the same Holy Spirit which inspired the Bible take possession of your hearts. A mo boitshepo o soseditseng baebele le ene a tse boagedi mo pelong ja lona, Leading you to love his word, which is spirit and life. gore o rate Word. Yes. o rate lehoko ebile and Which is spirit and life. which is spirit Yes, and life. and life, Yes. e leng mowa le botshelo. May it open your eyes to discover the things of the Spirit of God. A o bule matlho a gago gore o bone tsa se le godimo. Fernando and his family put God first. Fernando le ba lapa la gagwe bana ba ba modimo pele. His faith inspires us today. Tumelo ya gagwe ya re sosoetsa gompieno. Jesus gave up everything to redeem us. Jesu Kriste o na ha sengwe le sengwe gore a re rekolole. And his love compels us to put his kingdom first. Mme leroto la gagwe le re sosoetsa gore re beye bogosi jwa gagwe la ntlha. As the deacons are collecting the offerings, Ga ba diakone ba tlo ba tsa bosome le tsa dikabelo, may God help us to put him first. a modimo a re thuse re mme wa ntlha. Let us pray. Our Father in heaven, we come before you this morning. We pray that may you open our hearts for us to acknowledge the beautiful gift of salvation through Jesus Christ that you gave us. That as the offerings are collected, may we learn to put you first. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Lift high your voice and sing.
now have Season of Prayer by Kea. Arapele. Father, what can we render unto you for your benefits toward us? We praise you and thank you, for you are our God. You are the King of kings, you are the Lord of lords. There is no one in this earth that can be above you. That's why we humble ourselves before the throne of grace this morning and say, Father, without you, we are nothing. Without your mercies that are new every morning, we are nothing. Without the life that Christ claimed on the cross, we are nothing. At this point in time, I pray for this church. Lord, you called us, each and every one of us, to be here this morning. There's a reason why you brought us here this morning. We pray that may you help us, that our hearts may be open to hear your word as you speak to us. If there's anything that is worrying us, may you please fade it away so that you may be able to concentrate and listen to you as you talk to us this morning. Lord, today is Health Emphasis Day. As a church, you've given us the health message, and you want us, through your help, to be able to uphold to the health principles that you have given us as a church. Lord, I pray that you may be with each and every one of us. Most of the times, we neglect the health of our bodies, of our mind, and then we prefer to spend more money in healing whatever we have done wrong in our lives. Father, we pray that you may help us to invest our time, our money on our health, so that we may not spend so much money in hospitals to try and remedy what we have done to our bodies. We pray that you may help us. You know that this is not easy. Most of the Christians, when you talk about the health message, we are not keen to listen. But out there in the world, people are there rallying around preaching about the health message, the message which the church was supposed to be preaching unto the world. Help us to be of example to the world. Help us to make our health our priority, more especially our mental health. Most of us, we are suffering emotionally. We have gone through so much pain, but we don't take that into consideration. We don't look to you as our counselor, as our healer, for you to heal our minds, to heal our emotions. Because if the mind is not healthy, the body cannot be healthy. Help us to make our mental health a priority so that this church may be united. Our homes may be filled with peace. Our places may be filled with peace because of our mental health. At this point in time, we'd like to pray for the preacher. Lord, we thank you for bringing him here. How we pray that the message that you've given him, may it bring a change in our lives. We pray for the interpreter. Be with him and let the message that he will preach to us be the one that is from you. Bless our church. Bless each and everyone who is here. Those who are watching online, bless them, Father. And we bless your holy name for answering our prayer and for your mercy renewed every morning. In Jesus' name we pray, amen.
Good morning, Church of the Living God. Mosomo le maphuthego. It is good to be here. It is wonderful to be here. I know you had plenty of opportunities to practice that slogan with Pastor Katlego Madiabaso last week. Ke a itse gore molao le ne la o katisa mabeke a hitileng le moruti Madiabaso. I was here for one of the sessions and I was immensely blessed. And I do believe that you will carry those lessons all the days of your life. Le nna nkile ka kgabola go neha ebile ke dumela ke re le ne la se go hala ka gore le nna ke ne ke se go hetse hela thata. Today, I want to share with you about a reality of life, Gompieno ke batla gore ke abanane le lona ka sengwe sa botshelo. something that we're all familiar with. Sengwe sa gore rotlhe ra se itse. And to introduce it, I just want to give you a European saying. Mme gore pele ke kana gore ke se le itsisi ke batla gore ke simolole pele ka lane And la ko Europa. that saying says, age and treachery will always defeat youth and zeal. E reng dingwaga le bogodi le maretshwa di tla nna di henya bosha le matlhagatlhaga. As we are outside during the lesson study, there was a brother who commented that, I've had times where I've been convicted, but it seems as time passes on, that conviction seems to fade away. Ga re ne re le ko tlelaseng mokao le mongwe o na re ile le gone ke santseng ke simolola ke ne ke le matlhagatlhaga mme ga dingwaga di ntse di tsamaya e ka re yana matlhagatlhaga ao a ntse a hokotsega. And the truth of the matter is that trials of this life as well as time have a way of eroding our zeal and our vigor. Mme boammaaruri ke gore dikgwetlho tse re kopang le tsone mo botshelong le diteko tse re kopang le tsone mo botshelong ke tsone tse gore di dira gone gore matlhagatlhaga ona ao a tsamaye. We have statements like, you used to be this type of a person, or your marriage used to be, or your finances used to be. There are times where we used to be somebody, but over time and over trials, we just become a little bit less of Nako dingwe ourselves. ga te kana o kila bo itse go rera nako nngwe motho a re hela kana o kila bo o ira se kana lenyalo kile bo e le se mme anong ga nako e ntse di tsamaya re bona gone mo go iragetseng. And today, what I want us to appreciate is that this is not really the real enemy. You declining or your energies declining is not the real enemy. Mme maba ga se gone gore e be go na le kwelotlase yone. The real enemy is our ignorance to our role when we go through trials and when time erodes our zeal. Maba ke mo go itseng karolo e re sentse re e tshameke ga re tsamaya mo mathateng one re tla re tsamaya mo gone. Allow me to turn you to Genesis chapter 1. Tetle gore ke go isa ko go Genesis chapter 1. As we see how God uses the physical things to show a spiritual reality. O tlo bone gore modimo o dirisa yang dilo tsa semowa go supa tse re tshelang natso. Genesis chapter 1 verse 1 says, in the beginning God created the heavens and the earth. E rile mo tshimologong modimo a tlhola legodimo le lefatshe. Verse 2 says, the earth was without form and void, and darkness was on the face of the deep. Mme lefatshe la bo le tobekanyegela go sa itsege sepe mme lehila la bo le ntse ga godimo ga boteng. And the Spirit of God was hovering over the face of the waters. Mme mowa wa modimo wa elama ga godimo ga metsi. And then God said, let there be light. Modimo a re a go nne le lesedi. And the children of God said, amen. In the midst of darkness, in the midst of formlessness, in the midst of a void, God said, let there be light. Ha go tobekane jaaka go tobekane modimo a re a go nne le lesedi. But I don't want you to miss the fact that darkness seems to be older than the light. Ga ke batle gore le latlhegelwe ke ntlha ya gore le hihile go lebega le legolo kana e le lone le tlileng pele ga lesedi. When you jump over to Genesis chapter 3, we find Adam and Eve finding the serpent which had already been in the garden. Darkness was already there. Mme kwa tla gona gore ga re tsena ko go chapter 3 o kopana le yone noga e ne gore e tlile pele ga bone. And so this issue of darkness is going to be a part of our lives. Even in the creation of light, God divided the light from the darkness.
mme go tla gone gore le itse gone gore lehihi le nna le le teng And ka when- gore modimo o ne a tlhola lesedi a le kgaoganya le lehihi. And after he had divided the light from the darkness, a day is constituted by a certain amount of light as well as a certain amount of darkness. Mme letsatsi ya ka re itse go na le nako e go leng lesedi go na le nako e go leng lehihi. So, beloved, I would like to encourage you today that if there's darkness in your life, just know that it is a part of life. Mme ga o kopana le gore gongwe go lehihi mo botshelong jwa gago ka nako eo o itsela gore nnyaa go tshwanetse ke And karolo for ya as botshelo. long as the Spirit of God abides, there's coming a day where God will say, let there be light even in that darkness. Hela ga tsedi la modimo santse le kgona go kama go tlama letsatsi la modimo a reng a go nne lesedi. It's very interesting to see that the devil often attacks us when we are at the brightest points of our lives. Go a kgatlhisa kana go a gagamatsa gore maaba o nna a re latela ga go santse go le lesedi. When you get a promotion at work, they say you did heinous things to get the promotion. Ga o tlhotlhisiwa maemo ko tirong tse go te a o rekile. When you get married, you're accused of stealing somebody's man or somebody's woman. Ga o nyalwa be go te o itele mongwe ka setena. It seems as though just when you're celebrating, that is when the devil seems to come into your life to try and make ruins of your life. Hela ga o sentse o re wa itumela o tsamaya godimo Satane wa tla itlhaganetse go tla go senyetsa. Jesus himself was baptized in the river Jordan, and when he came out, the Father declared, "This is my beloved Son in whom I am well pleased," and the Holy Spirit descended upon him. Jesu o na kolobediwa mo Jordane ile ga a tswa modimo a re ke ene morwa me o leng gore ke a itumela ka ene. And after that confirmation, he goes into the desert, and who does he meet in the desert? He meets the devil. Ga a tswa gone go etse go bua mahoko a molemo jalo ga a tsena mo sekakeng o kopana le mang ga e se diabole. So I want to let you know that we are in a spiritual warfare. Whether you're on the dark side or on the light side, the devil is always out to get us. Gore a o ka tswa o le mo lehihing kana o le mo leseding go tla gore o itse gore re mo ntweng ya semowa. And he often waits until our lives are at the brightest point to attack. Mme o nna a letile gore e be go le lesedi mo botshelong jwa rona gore a tle. Now, you may be asking why I'm emphasizing so much on this warfare. O ka tswa o ipotsa gore ke eng ke tlhomame matlho a me mo ntweng e. The reason is because it's my observation that as Christians, we seem to live as though we're not living in a warfare. Kgang ke gore ke lemogile gore re le bakeresete re na le go tshela ekete re lebetse gore re mo ntweng. We're very relaxed. We live from day to day knowing that God is good, but we don't realize that we're living in a daily warfare with the devil. Re na le go itebala ebile re bua gore nya modimo o molemo mme re na le go lebala gore re mo ntweng. When you know that you're in warfare, every single day when you wake up, you put on the whole armor of God and you are ready to face the enemy. Nya ga re itsamaela ebile le go apara ga re apare dilwana tsa ntwa mme ra itse sentse re ne re di apere ka metlha yotlhe. But when you are ignorant of the battle, Mme ga o itlebetse kana o lebetse gore o mo you ntweng become a passenger of life. o nna yo e leng gore nya o morwalo hela wa You become botshelo. a spectator in these battles. O nna yo o nnang a bogetse dintwa. But when you're a spectator and you're not a warrior of God, you are denying yourselves the opportunities of enjoying the blessings of God. Ga o le molebeledi hela o se mo tsaya karolo mo ntweng o ithontsha masego a modimo. Those who experience the greatest blessings of God are those who have gotten their noses bloody in battle against the enemy for God. Ba ba kolang masego a modimo ke ba leng gore ba kile ba itewa mo dinkong mo ba lwela yone kganya ya Those who have modimo. testimonies will stand in front of you and say, "Beloved, it was tough, but through God I made it. I fought the battle." Ba leng gore ba ka ha bosupi kana ba ka tla ba supela kgang yone ke bona ba teng ga go jwa sela le ba tega ba re hela nne go le thata mme ke hana. And so I ask you today, do you know that you're in a battle? Mme ke a le botsa gompieno a la itse gore re mo ntweng. And do you know that the enemy that we're facing has been practicing for thousands of years just preparing for you in battle? A wa itse gore mabayo o na le dingwaga a go ipaakanyetsa. We're at war, beloved, and war is hard. Re mo ntweng ene ntwa e thata. But now let me bring you to a happy point. How many of us are saved? Just send out a resounding hallelujah if you're saved. Ke ba ka he gone ha ba leng gore nya re rekolotswe. Are you saved? Hallelujah. Go le ga phuthego
ba sa itse gore ba If wela you're ha kae. sure of your salvation through the blood of Christ, just say amen for that Ga salvation. o itse gore poloko ya gago e nne tame ka Jesu Keresete o re amen. And what I want to let you know is that if you're sure of your salvation, Ga o nne tame ka poloko ya gago. you must be sure that you've sent an application letter to the devil for him to come and oppose you. O bo o itse gore nnyaa o isitse I hereby o e ha Satane gore nnyaa ta o nteke. So, as much as you said a resounding amen, the devil is sending back a resounding, I'm going to fight you. Hela ka no re amen o itse gore Satane o biditse ba nang le bone a re a kwele mo ntekeleng ho. When you set out to pursue God, you set yourself out to be pursued by the enemy. Ga o ipha ga o sala morago modimo o ba o itse gore Satane le ene o tla go sala morago. When you say to the world, I want to have a godly marriage, there's an enemy who's listening to you, who's going to fight you to have that godly marriage. Ga o ra modimo gore ke batla tseo e boitshepo le ene o mabao o go reeditse a re ketla. When you say, I want a godly character, you best believe that everything is going to come your way to prevent you Ga o from re ke having a batla godly character. popego ya selegodimo kana ya modimo le ene mabao o reeditse a re yes. Let me say something that the young people will resonate with. If you're part of a church that is in God's mission, you better believe that the enemy is going to fight the church that is in God's mission. Gongwe se le gore bašwa ba ka se tlhaloganya ka gona gore ga o tsena mo phuthegong e leng gore e mo tirong kana go direla modimo o ba o itse gore mabalene o tlatla go lwantshana le phuthego eo. It is no wonder that the closer we get to our salvation, the more the church of God is being attacked on all places. Ga go thona gone gore ga re ntse re atumela poloko ya rona mabalene o shakgetse. So I want to assure you that we're in a battle, but you know, the battles are inevitable, but our victories are determined by one thing. Ntwa tse di tla nna mme phenyo ya rona e tla nna ka ntateng ya lebakale. Our victories are determined by how we respond to the battles that we're engaged in. Phenyo ya rona e laolwa ke ka ha re respond. When Kana ka harabang kana ka haramelanang le ntwa ka teng. these problems are coming your way, when life is unfair, it is not the unfairness that determines the victory, but how you respond to the unfairness. Ga re botshelo ga ba siama kana ga bo re tseye sentle ga se gone mo go laolang gore a re tla henya kana re tla hengwa ke ka ha le gore re arabanana le mathata a re kopanang nawa re mo gone ha re le gone ho. And so my mission today is to encourage the saints that we stand up to the trials of this life and we become victorious in the battle for the Lord. Mme ga re emelana le mathata ao re nna bahenyi. And if there's anybody who understands what it means to stand up for the Lord, it is the man Nehemiah. Ga go na le mongwe o itseng gore go emela morena go tabang ke Nehemia. The story of Nehemiah is a very inspiring one. I remember it was 3 or 4 quarters ago we read the story of Nehemiah. Ga ke gakologelwe sentle mme ke dumela ke re ke kotara tse tharo kana tse nne tse di hitileng re ne re ithuta buka yone ga Nehemia. So I hope that we will draw fresh waters from this old well of the book of Nehemiah. Mme ke dumela ke re tla nwa metsi a mašwa mo In the well. mo sedibeng se segologolo. Coming to chapter 4 of Nehemiah, Mo go chapter 4 ya ga verse 1 Nehemia. and verse 2 read, But it so happened that when Sanballat heard that they were rebuilding the wall, that he was very furious and very indignant, and he mocked the Jews. Mme ga iragala gore Sanabalate a utlwa gore ba ga lorako a nna bogale mme a shagala thata a shotla bajuda. And he spoke before his brethren and the army of Samaria and said, Mme a bua gape le ga bo morwa rraagwe le Masamaria a re What are these feeble Jews doing? Will they fortify themselves? Will they offer sacrifices? Will they complete it in a day? Will they revive the stones from the heaps of rubbish, stones that are burnt? bajuda ba ba senang thata ba dira eng a ba ithathagatsa a ba tla isa
ditlhabelo a ba tla swetsa ka tsatsi ba tla hetsa ka tsatsi le lengwe hela a ba tla tsholola ba tla tsosolosa maje ba ntsha mo mokoeng a matlakala ka go hisitswe jaana. Let me bring it back home to you. Let's come out from the pages and apply this to our lives. Tla ke boeleng ko go lona jaanong re tswe mo dipampiring. Is it not interesting that the moment you make a decision to make good of your life, it seems as though there are people who want to stand in opposition against you? A ga go kgatlhise kana gore nako le nako ga o leka gore o itokagatse go nna go na le bangwe ba emeng kgatlhanong le wena. Ha re tsala, hey, ke batla go ya sekolong, ke batla go ikoketsa. Wena. When you say I want to go back to school, then your friends say you. Tsala, ke batla lenyalo le le boitshepo, ke batla lenyalo le le hapegileng. Wena wa basimane gape. You who always has different boyfriends. You want a righteous It or you seems want as a though holy every marriage. time we want to build a wall or we want to rebuild our spiritual lives, there's someone who's irritated and wants to stand in our way. Nako le nako ga re leka gore re ipaakanya mo tsamaong e ya semowa go nna go na le mongwe o e leng gore go mo ga motena. And it seems as though the first way that they will attack us is to ask questions. Mme go simolola pele ka go botsa dipotso. Sanballat asked the question, what are these people Jews doing? Sanballat o ne a botsa gore ba Juda ba dira eng? Will they fortify themselves? A ba tla ithathagatsa. He asked questions after questions to make sure that the Jews will think about what they're doing and see it as impossible. A botsa potso morago ga potso gore Majuda ga ka ipotsa go ne go le thata. My question to you is, which questions are you entertaining today as you commit your life to God's cause? Potso ya me ke gone gore ga ntse o leka gone go tsamaya mo tsamaong e ya sele godimo ke dipotso tse e leng gore wa di kgatlhisa gore di nne di ntse di tla mo go In wena. the Garden of Eden, when Adam and Eve were living according to God's statutes, the devil came in and he asked the question, did God really say? He will always start with questions that will make you doubt God's word. E rile ha Adamu le Eva ba le mo Eden diabolo e rile gore o ne a simolola a botsa potso gore a mme modimo o rile. And so be careful of the questions that come your way if they make you question God. Nako le nako diabolo ga tla o tla dira gore o ipotsa dipotso gore o bo o sekaseka gore mme go tla modimo a rialo And when we read kana o verse 3, tlhoboge it says, modimo. now Tobiah the Ammonite was beside him, and he said, whatever they build, even if a fox goes up on it, he will break down their stone wall. Mme Tobiah wa mo Amona o ne a na le ene mme a re le se ba se agang ha phokojwe a ka se palama o ka thuba loroko la bone. Have you ever noticed just how contagious negativity is? A kile wa bona gore dilo tse di sokameng nkare di a tshelana. I want us to observe the conversations with our friends. What do you find easier to say, God bless you, or Tala? A utlwile dikgang? Ga o na le ditsala tsa gago which one do you find easy to come out from you? As I Is ask it you this question, I ask gossip myself, or is it something else? do I realize just how contagious negativity is? O kile o ela thoko le ha ke botsa potso e ka tse ke ipotsa gone gore a o etse thoko gore dikgang tse di bosula I e want ka re di a tshelwana. to put it to you that as much as we think COVID-19 is contagious, there's nothing as contagious in this world as negativity. Ga go na le selo se e leng gore sa tshelana go gaisa le yone COVID ke tsone tse di sokameng tsone. So in your warfare for God, be careful who you surround yourself with. Ga o le mo ntweng yone o ela tlhoko gore o na le bomang ga thoko ga gago. When Sanballat wanted to fight against the cause of God, he had a partner who supported him in fighting the cause of God. Sanballat ile a batla go lwantshana le tiro e modimo a neng a rile e dirwe. When O ne a na God le is calling tsala. you to serve him, who are the friends who are advising you to accept or reject the call of God? Ga modimo a go bitsa gore o amogele pitso o na le bomang ba thoko ga gago ba ba go rotloetsang kana ba ba go kgalang. When the nominating committee comes to your door, which friends do you tell? Ga ba tswang ba tlhopha mo phuthegong ba tla ga ba kokota o bolelela bomang pele gore hela tsala kana ga te ke ire jang. Is it the friends who think Motswedi is good for nothing, or is it the friends who know that God is our God regardless of the circumstances? A ke ba leng gore to ba re wa ikana Motswedi yone wa ba suile semowa kana ke ba le gore bona ba itse gore nya
modimo o nna le modimo go sa kgathalesege gore seemo se ntse Be jang. careful of friends who will drive you the wrong way, beloved. Wela tlhoko ditsela tse e leng gore di nna di go isa ko tlhakoreng le sa And siamang. look for friends who will correct you back to the right track. O batla ditsela tse e leng gore tsone ga di ke di a tshaba go bolelela ga o le phoso. Now, when we read history, the archaeologists actually say that the wall of Nehemiah was 2.5 meters thick. Ba leng gore ba dira ka go epolola dilo tsa bogologolo ba bua gore lorako le Nehemia neng a le dira le ne le dimetera tse 2.5. If you've ever seen a fox and you see a wall that is 2.5 meters thick, which one is stronger? A o kile wa bona phokojenyana e bo tshwantshanya le kotswana le gore le 2.5 kana ke ra go tswa go ema hale. But the way that the world will have us think is that the things of God are weaker than the things of this world. The things of God are weaker than the things of this world. The way that the world will have us think. Yes. Ka ha le hatse le batla gore re akanye le batla gore re akanye gore dilo tsa modimo di bokoa ga di tshwantshangwa le tsa lehatshe. Let me give you an example. It seems as though in our Christian world, we think that our jobs are more important than the roles that we play in church. Nako tse dingwe re na le go akanya gone gore tiro tsa rona di botlhokwa go heta tiro e re irang mo phuthegong. And when I say that theoretically, you don't agree with me, you know that the things of God are important. Amen? Mme ga o akanya o e tlhatlhanya sentle tla gore ngame moruti gompieno nya tlhe wa oketsa. But when you get home, what is it that you put overtime work in? Is it the things of God or is it the things of your job? Mme jaanong ga ke botsa potso ke gone gore ga o tsena kwa lapeng a o ira tsa tiro go heta tsa modimo. When you plan your New Year's resolutions in there, how many things of God are in there in comparison to the things of your own making? Ga re tshwantshanya ga ngwaga o simologa o batla gone go hokotsa mahura le tse dingwe ga o tshwantshanya tsa modimo di kae gone ho le tsa gago di kae. The importance you place on the things of God will reflect on how much time and energy and resources you put into the things of God. Bo mosola jwa dilo tsa lesele godimo di tla supiwa ka ha leng gore o tsenya kgatlhego ya go mo go tsone. And that concentration on them will be determined by how important we think the things of God are. Mme gone gore o bo o di lebelela ka kelotlhoko go tla tswa mo gore wena o di bona di le mosola go le kae. So is your focus on the foxes or is your focus on the wall that God has said will stand until the end of time? A wena o lebeletse bo phokoje kana o lebeletse le kotswana le modimo a re le tla ema ka bo sa khutling. The reason I referred you to Genesis chapter 1 is because the darkness was surrounding the whole world. There was nothing that could oppose the darkness. Ke ne ka le isa ko go Genesis ka gore ne ke batla gore le bone gore le hihile le ne la apare lehatshe lotlhe. But Go when sena God sepe se se emang kgatlhanong le le But when hihileng. God said, "Let there be light," the darkness, in as much as it covered the whole world, there was nothing it could do to oppose the word of the Lord. Mme le ga ne le hile ne le apere lehatshe lotlhe e rile modimo a re a go nne lesedi gape go sena ga le hile ka emelang teng le legoko la modimo. So keep focused on that good marriage. Keep focused on that good character. Keep focused on that which God has called you to, because it will be much greater than anything this world could ever offer. Mme o nne o tsepame mo go tsotsetse modimo a reng o di dire ka gore ga gona sepe se se mo lehatsheng se se ka gang boleng kana se se ka go gang go heta se modimo a reng sa se buang. Now, when we read verse 4, this is Nehemiah's response to what was being planned by Sanballat and his friends. Mme mo temane 4 ke se le gore Nehemia wa se bua ha utlwa dipuo tsa ba bangwe. Nehemiah says, "Hear, O God, for we are despised. A re a ko utlwa modimo a rona gore re a nyadiwa. Turn their reproach on their heads and give them as plunder into the land of captivity." Mme o busetse dikgobo tsa bone dikgobo dikgobo tsa bone mo tlhogong ya bone. Do not cover their iniquity and do not let their sin be blotted out from before you. Mme o nne mo tlhophiwa mo lehatsheng ya botshwaro. Mme o re go thopiwa. Oh, okay. Mme o ba neele go thopiwa mo lehatsheng la botshwaro. For they have provoked you to anger before the builders. Mme ka gore ba They have provoked you
ka gore ba go kgotlhile to anger before the builders. ba go kgotlhile gore o shakgale ga pele ga baagi. In other words, what I'm trying to exhibit to you is that in the face of opposition, Nehemiah's response was not to answer the opposers, but to call out to God. Mme kwa tla gone gore le ela tlhoko gore e le ga ba ntse ba imeng kgatlhanong le Nehemia ba bua ga a ka hetolana le bone o na ko modimong. Too many of us are quick to jump to God's defense when God is being attacked. Re le bantsi re na le go bona go batla go emelana le batho ga ba bua sepe ka modimo. Too many of us are quick to jump to defense when we ourselves are being attacked. Go le gantsi re na le batla go tla re ikemela ga batho ba re kgoba. I see it on Facebook and I'm often tempted to also reply, but instead of replying on Facebook, call out to the master who's being attacked and ask him for wisdom and guidance on how to approach the Kgang situation. e tshwanang ka e bona le mo gone mo Facebook le nna ga tle go ntiragala gore ke batle go latlhela me mme be ke itshwara be ke reng a go re ne re le ba ko modimong. And I think Nehemiah shows us why we ought to continue in verse 6. Nehemia wa re bolelela gore ke eng re tshwanetse gore re ire jalo o tswela re yalo mo verse After he has 6. committed the issue to God, it says, so we built the wall, and the entire wall was joined up together up to half its height, for the people had a mind to work. Jalo ra ga lo raka mme lorako lotlhe la kopana. Yeah. E seng bogodimo jotlhe mme e leng ha gare ga lona. So, regardless of the opposition that came, the concentration was not on the opposition, but on the work at hand. Mme bana ba tsepama mo tirong e ba e dira ba sa kgatlhale ka gore batho bana ba bua ba reng. Motswedi Church, what opposition are you facing individually and what opposition are you facing together? Phuthego ya Motswedi o kopana le batho ba go kgoba kae mo o le esi kana le phuthego. How painful are the struggles that you're going through? Go botlhoko jang dikgwetlho tsa tsamayang mo go tsone. Regardless of how painful or how challenging they are, the issue is not to focus on them, but to focus on the mission. Keep building the wall. Mme go sa kgathale gore dikgobo tseo kana mathata a o tsamaya mo gone a botlhoko go le kae o se ka wa tsepa mathata mo gone o lebe o tswelele o age lorako. We must learn to be people who absorb the attacks, but still continue to press on with the mission. We must be people who learn to absorb the attacks. Re tshwanetse gore re nne batho ba e leng gore re kgona go emelana le mathata a tlang And still press on with the mission. e be re nna re tswelela mo direding. Even when they insult my character, let me continue with building my character. Le ga ba ka tswa ba ka nthoga kana ba sa mpuise sentle. Even ke if they tswelele. underestimate the way I'm raising my family, if it's in God's goodness, then let me raise my family. Le ga ba ka bua kana ba nyenyagatsa ka ga ke godisang lapa la me ka teng ga e le gore ke ka tsamao ya modimo ke tla tswelela. Let me put it in a way that the elder had already said. Even if I think I cannot preach, let me continue to preach, even though I think I cannot preach. Le ga nka akanya gore ga ke itse go rera ke tla tswelela ke rera. Because regardless of the attacks that come my way, when my focus is on God, God will do great things through me. Go sa kgatlhale gore maba o tlisa eng ga pele ga me ga ke tsepame matho a me mo modimong ke tla tswelela. So don't give up. Keep building the wall that God has instructed you to build. Tswelela wa age lorako le modimo a go retseng gore o lo age. But when you continue to do the work and you've ignored the opposition, Ga o tswelela o le direla tiro e go teng o e dire o bo o ikgatlholosa maba. verse 7 says, now it happened when Sanballat, Tobiah, the Arabs, the Ammonites, and the Ashdodites heard that the walls of Jerusalem were being restored and the gaps beginning to be closed, they became very angry. Mme bo Sanballat le bo Tobia le bo Arabia le bo Ammon le ba Shidoda ba utlwa ha ba utlwa gore lorako la hela la Jerusalem And mme all ba of them shakgala conspired together to come and attack Jerusalem and create confusion. mme ba dumela gore ba tla ikopanya gore ba ye go lwantshana le Jerusalem. Notice here that it is not just Sanballat who is angry like we saw in the first verses. Yaanong re a kgona go bona gore ga se Sanballat hela yo o shagetseng It is not just Tobiah who is next to Sanballat. ga se Tobia hela yo na bapile le We've Sanballat. now got the Arabs, the Ammonites, and the Ashdodites. Re na le ba Arabia re na le ba Ammona re na le ba Shidoda.
Like I said, negativity is very, very contagious. jaaka ke ne ke bua ke re gone dilo tse di sokameng e kete di a tshelwana. And when you call upon God to stand with you in the good works, Ga o bitsa modimo gore a eme le wena mo tirong tse di molemo, the devil is working overtime to recruit people to oppose you even more. diabole le ene o ile go bitsa ba gagwe gore ba tla ba eme kgatlhanong le wena. It started with your friend giving you discouragement, but all of a sudden, even your parents are talking against the thing that you're doing for God. Go simolola pele ka tsala kgante le ngema le gotlhe le batsadi ba gago ba kgona go ema kgatlhanong le wena. It started with your co-workers making fun of you for doing things the straight and narrow way. Now even the boss is now persecuting you. Go simolotse pele ka badiri ka wena ba bona o nna o tsepame mo boammaaruring, jaanong gotlhe le bahiri ba eme kgatlhanong le wena. Some of us are afraid of taking responsibilities that God has called us because we're afraid of opposition. Bangwe re tshaba gone go tsa maemo a re agilweng ke morena ka gore re tshaba gone batho ba tla emang kgatlhanong le rona. But I want to let you know that whether you respond to it or not, the negativity still spreads and the opposition will continue to grow. Mme gore a wa tsaya kana ga o tse ba ba tla emang kgatlhanong le wena ba tla nna ba le teng. So it's in your best interest to align yourself with the one who created the heavens and the earth, with whom, when you are with him, you are more than conquerors. Mme go molemo gore o eme le yo e leng gore ga o eme le ene o tla nna o le moheng. I love verse 9. Verse 9, Nehemiah responds to this. He says, nevertheless, we made our prayer to God. Once again, he answers negativity with prayer. Mme Nehemia a ba a hetola a re mme rona re direla morena wa rona thapelo, mme rona re digela morena wa rona dithapelo, mme ra ba bela ra ba bela di tlhola motshegare le bosigo. Now, the verse that the elder has just read shows that this time around, because the enemy has done something physical, it doesn't just end in prayer. Hela ka gore jaanong maba o dirile sengwe se e leng gore se teng ho ga go eme hela kwa thapelong. When you see the devil making moves, you ought to pray, but when you see that there are serious moves, you also ought to act. Jaanong ga maba a gago a le gore o tla go lwantsha ga o rapele hela le wena wa ipapana. Let me try my best to bring it home. A couple of years ago, we had an armor congress in Kang. Ngwaga tse di hitileng re ne ra nna le bokopano jwa borre And some ko of the Kang. facts that came out were very disturbing. Mme ga itlhela gore dilo tse dingwe ke tse di tshwenyang tota. But it was not just endemic of Botswana, it is a situation we find across the world. Mme e se kgang e leng gore e ne e ama Botswana hela e le gore ke kgang e leng gore e ama lehatshe ka bophara. Where sexual immorality is rife in the hearts of men today. Mo e leng gore go tlhoka lehoko le le siameng ke le. Maitsholo a siameng mo, I don't know how to explain it. Amen Puther. La e tlhaloganya akere batsadi? All right. We have an issue, an endemic of sexual immorality in the hearts of men today. E le gone gore re na le mathata one a gore borre ba kgona ba palwa ke go itshwara The mo pelong tsa pastors bone. struggle with it, the elders struggle with it, even the common church member struggles with this issue of sexual immorality. Ke gore go tswa ko seruting ko bagolwane go tsena le mo lelokong la phuthego ke mathata la bangwe le mongwe o lwa le kgang e. And the problem is when I make a resolution that I want to give my life over to God, Jaanong nna ga ke ikita sehuba ke re ke batla go inela botshelo jwa me kwa tla bo ga Modimo. sometimes it just ends in me praying and saying, God, I have this issue, but I don't take actions to battle against the issue. Ke tla bo ke rapela kopare re dire se ba phuthegi. Can we all take out our phones?
a re ntsheng di-phone tsa rona Let's hold our phones high. re di tsholetseng. All right. Let's put them high. Okay, now I've just locked my phone. Let's unlock our phones. A re lotololeng. My elder, let's exchange phones. Mine is off. All right, have you exchanged phones? Let me see. Okay. Let's go to the photo albums. All right. It's a very hard exercise to do. Ha re ka re yaanong a re ye ko dinepeng go thata go ka dira. But we're trying to fight sexual immorality through prayer. We are here fasting and praying. We're here for all night prayers. And yet we are not taking the actions that will help us to fight the battle. Jaanong re tla bo re rapela re nna e be re ikitsa dijo mme yaanong ga re ntshe dilo tse le gore di a re reela. Nehemiah shows us that sometimes it is important that you start with prayer and then you take actions that will go hand in hand with that prayer. Nehemia wa re supegetsa gone ga gore go molemo gore o rapele o simolole ka thapelo mme gape o ba o tsaya dikgato go lwantsha le mathata a tlo bo le mo gone. If you've actually unlocked your phone and given somebody your pictures, God bless you. You are a very truthful person. Amen. Ga e le gore no o dirile jalo wa e ga o mongwe modimo a go segogatse. When we get to verse 10, they continue. It says, Then Judah said, The strength of the laborers is failing. Mme ga re tsena mo go temana 10 ya bua gone gore Juda o na a re maatla a badiri a hela. And there's so much rubbish that we are not able to build the wall. Jaanong go tlhela gore matlakala a mantsi jaanong ga re kgone go aga And lorako. our adversaries said, They will neither know nor see anything till we come into their midst and kill them and cause the work to cease. Mme maaba wa rona o na a bua gone gore ga a kitla a re tlogela go itlheleng ga a kitla a re tlogela go itlheleng re bona kana re tla ba re bolaya. So it was when the Jews who Gore dwelt tiro e near eme. them came, that they told us 10 times, From whatever place you turn, they will be among us or upon us. Mme bajuta ba bua ba re bajuta ba bua ba re e tla re ga ba tla mo go rona na ga some And they were saying, mme ba bua ba re ba tla boa and they shall be upon you. They shall be upon us. Ba tla re heng. Now, this is what I see from this segment, from verse 10 to verse 12. Go simolola gone go temaneng yone ya go ema ka ga 12. From the first few verses, it was Sanballat who had brought the words against the work of the Lord. Sanbalate o na a simolola pele ka gone go kgoba tiro ya modimo. In verse 7, Sanballat and the friends take action against the word of the Lord or the work of the Lord. Yaanong Sanbalate a ba sa tlhola a bua hela jaanong a dira e le gore yaanong wa tla But go when nna you come to kgatlhanong. verse 10 to verse 12, it is very scary because it is not Sanballat, it is the Judahites themselves, it is the Jews. Nna ga re tsena gone ga go simolola ka go 10 go ya kwa tlase ga e se tlhole le Sanbalate hela yaanong le yaanong le bajuta ka bo bone. It is a scary thing when the work of the Lord is opposed by the people who ought to be doing the work of the Lord. Ga tshosa yaanong ga e le gore bone ba setseng ka ba dira tiro ya modimo e be e le bone ba e leng gore ba eme kgatlhanong le yone. Did you notice that the reason why we struggle to fill church positions, local church positions, A o etse tlhoko gore gongwe go nna thata gore re tsenye batho mo di-position mo is putegong. not because of anything that Sanballat has said out there, but it is because of what the Jews have said in here. Gantsi ga se gore Sanbalate o na a reng kwa ntle kwa ke gore mongwe wa rona gona go kile a reng. When we talk amongst each other, we make the work of God look cheap. Ga re buisana gone nako tse dingwe re na le go tsaya tiro ya modimo re e ira loleya. When we sit in church boards, we make the work of the Lord look unappealing. Ga re ntse mo leitlho la phuthego ga re omana ga gongwe re dira gore tiro ya modimo e nne ka re ga e kgatlhe. When we go for sessions and we broadcast them, people watch and they think, is it worth getting into the work of the Lord? Ga re le gone ko di-sessioneng kwa be re di ntsha dikgang tsotlhe e be batho ba re ga re le baruti ba ira yana gore nna ke le mang. The most dangerous enemy that we have is amongst ourselves. The enemy without can do no harm if the enemy within
is silent. Maba yo kwa ntle ga ke ka ira sepe ga maba o mo teng a didimetse. And so we see that the opposition is coming from within. But in verse 13, I love this. Mme mo temana 13 e ka e rata yaanong. Nehemiah says, therefore I position men behind the lower parts of the wall at the openings. Mme Nehemia a re o tla baya banna ga go na le diphatlha teng. And I set the people according to their families with their swords, their spears, and their bows. Gore ba tla nna ba ipapanne ba ikitleditse ntwa ba tshwere ditšhaka. The key word that I see there is I stationed them according to their families. Mme kwa tla gore le tlhoko gone gore Nehemia a re o ba baya go tsamaya ka malwapa. Because when I have a child, Ka gore ga ke na le ngwana, you better believe I'm more willing to die for that child than the stranger that I find on the street. o bo o itse gore ga anong ke ipapanne gore nka sola ngwanake. When there is love in the air in the community, you get on your protective role. Ga go na le lorato ga o leng teng o simolola go nna le gore o batla o babalele ba mannabo. And so perhaps the reason why we're failing as a church to grow is because we do not consider one another as family. Gongwe lebaka le gore re be re palelwa ke go gola ke gore gongwe ga re lebane jaaka re le bana be re batho ba lelwapa. Perhaps the reason I'm not willing to sacrifice my pride and reputation and stand in front of the church is because I don't think you're worth it. Gongwe lebaka la gore e be ke sa emega e be ke tla go rera gongwe ke gore ke akanya gore nnyatlhe ga wa lekana. There's never a church that can grow if it lacks love. Ga gona phuthego e ka golang ga go sena lorato. Because when I love you, Ka gore ga ke go rata I will do anything possible to save you. ke tla ira sengwe le sengwe se nka se kgonang gore ke go boloke. When I love the little kids, Ga ke rata bananyana even though I've never done adventure courses, I will go there because I love them. ke tla tsamaya ke ya go ruta ba adventure ka gore ke a ba rata. If I love the pathfinders, Ga ke rata ba pathfinder because they are God's children, ka gore ke bana ba modimo. I may not know a single drill or march, but I will be there to protect them because I love them. Nka tswa ke sa itse go matcha mme ke tla ba ruta ebile ke ba kgona go ba sireletsa ka gore ke a ba rata. Armor leaders, Borre you can only be an effective armor leader if you consider your fellow brothers as your family. o ka kgona hela gore o etelele pele borre ga e le gore o ba lebile o ba tsaya jaaka ba rrago. So Motswedi Church, how much do you love each other? Le ratana go le kae batho ba phuthego ya How much do Motswedi? you care about your salvation? Le kgathala go le kae ka poloko ya lona? Because if you care, Ka gore ga o kgathala you will do. o tla dira. Should I repeat that? Ke ipoeletse If you care, ga o kgathala you will do. o tla dira. By the way, I'm not just advocating for the positions that are official. Even in the background, in the supporting roles, are you doing something for the salvation of Ga ke bue mankind? hela ka ditiro tse tse leng gore di kwadilwe mo church manual ke ra le tse leng gore ga di bonwe a go na le se o se dirang. Verse 14, it says, and I looked and arose and said to the nobles, to the leaders, and to the rest of the people, do not be afraid of them. Remember the Lord, great and awesome, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. Amen. Remember the name of the Lord. Remember the Lord, great and awesome. Remember whose mission you are on. Gakologelwa ina ja modimo gakologelwa gore o direla mang. And when you know that you're serving the God who can dispel darkness by just the sound of his word, Ga o itse gore o direla modimo yo reng ga a bua le hihila a tsamaya you will gladly say, anywhere he leads me, I will o go and I tla will bua serve o his people. ikanotse sehuba o re kwa nkisang ke tla tsamaya. Because all of you are my brethren. Ka gore mongwe le mongwe wa lona ga Because all morwarre. of you are as precious as my sons or my daughters. Ka gore mongwe le mongwe wa lona ga no Because all of you, okay, you may not be all my wives, but you are great to me. I value you the way that God values you. ka gore mongwe le mongwe wa lona ga no ka tswa gongwe le se basadi ba melote mme ke le rata hela lotlhe. Beloved, God's work cannot proceed without love.
tiro ya modimo ga e ka ya gope ga go sa lorato. So I beg you by the mercies of God, Ke a le kopa ka mautlo botlhoko a modimo. love one another here in this church. Ratanang mo phuthegong. Love one another in this church. Ratanang mo phuthegong. And when you learn to love one another throughout this coming year, Ga le ithuta go ratana mo ngwageng o tlang otlhe. I give you my word that at the end of the year, you will not struggle to fill the post. In fact, there will be too many people to fill the post. Mme ke a le bolelela ke re ga le ka lekeletsa hela ngwaga o tlang nominating committee tla nna beke nngwe hela ba batla batho. As we come to the end of our message, let me make a disclaimer. Jaanong ga ke tla ko bokhutlhong jwa thero ya me ke batla gore ke bue se. I've not been told that you're refusing positions. For all I know, all of you are in positions. Ga ke ise ke teo go tela gana. But what I know from my experiences with churches is that we struggle to get people to work for the Lord. Ke gore hela gone go tsamayeng ka kitso tsa me ga ke tlhele ntse ke lebile go nna go lesega gore batho ba mogele maemo mo phuthegong. But let's come to an end. Verse 15 says, "And it happened when our enemies heard that it was known to us Mme ga diragala gore ba ile ba rona ba utlwa that it was known to us, their Gore- plans were known to us, gore yaanong ra itse se ba leano le ba lologang. and that God had brought their plot to nothing, Gore modimo o emisitse se ba se logang. that all of us returned to the wall, everyone to his work." Jaanong rotlhe ra boela ko tirong. I thought there would be an amen to that. Nna ka re ngwe letara amen phuthego. Did you understand the words that are said here? A le tlhaloganya se se buiwang The gana. enemy tried his hardest to frustrate the work of God. Maaba o na le ka gone gore a tsenye tshukatsukanyo gone The ga mo enemy tirong. tried to recruit more adversaries to oppose the word of God or the work of God. Maaba a tsamaya a batla ba bangwe gape gore ba tle go tla go The lwantshana enemy tiro e. tried to plant seeds within the children of Israel so that there may be infighting. Mme- But when they continued with the work, Mme maaba a bo a tla gape a jala peo ga gare ga bone Bajuda. but when they continued with the work, Mme le a tswelela pele tiro. the enemies eventually got frustrated. Ba lapisega. Is it possible that your enemies are opposing you because you have not continued the work? A se gore gongwe ba gago ba tsweletse ka gore ga o ise o tswelele ka tiro. Is it possible that your inner demons are still fighting with you because you have not continued the work? A ka tswa gongwe e le gore tshukatshukano yo nang nayo mo teng ga gago e santse le teng ka gore ga o ise o tswelele mo tirong. Is it possible that your enemies without are still doubting your Adventism because you are not continuing the work? A ka tswa gongwe e le gore ba gago ba kwa ntle ga ba lebile ba lebela tlase bosala jwa gago ka gore ga ba tswelela ka tiro. When you focus on the work, Ga o tsepame mo tirong the enemy will be frustrated. maaba o tla frustrated. O tla kgobega O marapo. tla kgobega marapo. Verse 16, so it was from that time on, Mo temane 16 e bua gone gore go simolola ka nako yone eo. from that time on means when the work was fully underway. Go simolola nako yone eo. It says half of my servant worked at the constructions. They were builders. Sephatlo sa badiri ba dira ko tirong. While the other workers held spears and shields and bows and wore armor. Ba bangwe e le ba ipapanneng ka ditšhaka le ka dithebe. In the house of the Lord, everybody has a role. Mo ntlong ya modimo mongwe le mongwe male tiro ya It may be unique one from the other, but it is equally important. The building of the wall as well as being a warrior. Go ka tswa gongwe e le go dira mo go ageng loraka kana ka tswa e le go nna o ipapannetse ntwa tsotlhe di a lekalekana ka boleng ga pele ga modimo. So don't be jealous of the person who's excelling at adventurers. You excel at your stewardship. Ka tswa gongwe o mongwe e le go bona o tswela go mongwe pele o bona e le gore o dira tiro e leng gore ya nametsa ko adventure tswelela ka stewardship sa Don't be gago. jealous of the one who can stand in front and preach. You work from the background. O se ka wa lebelela o tswa pele o lebelela yo o rerang dira tiro ya gago le wena ka koo. Every work in the house of the Lord is important, so never underestimate a role in the house of God. Tiro nngwe le nngwe mo ntlong ya modimo e na le boleng
gape o se ka e lebelela kwa tlase. But remember, we're coming to an end, so read verse 17 with me. It says, those who built on the wall and those who carried the burdens. Botlhe ba ba neng ba aga lorako, They loaded themselves so that with one hand they worked at the construction and with the other hand they held a weapon. ba ne ba ikimetsa mo e leng gore mo sateng se sengwe ba ne ba tshwara tse le gore di a go aga ko lorakeng, mo go tse dingwe ka ha ba tshwere tšhaka. I don't know if you can see how excited I'm getting about this Ga verse. ke bone gore a mme It la says bona ke with itumela go one le hand kae. they worked at construction and with the other hand they held a weapon. Mo go sateng se se ka ha e le gore ba tshwere mo go ageng, mo go se se ka ha ba tshwere tšhaka. So in as much as you can specialize in one area, you must still also be a jack of all trades, so that when the children's ministries leader is absent, there's no gap that is left. O ka tswa gongwe e le gore nnyaa o tshwere gotlhe go tsamaya sa sekolong, mme o se ka wa tlogela tlhe e re ha le wa bana a seo le wena o kgone go ema ga le o diphuthego. It is so sad Go utlwa botlhoko that when the children's ministries leader is not there, ga moeteledipele wa bana a seo, it's as if the children are not there. e ka re bana ga bayo. Should I repeat that? Ke ipoeletse It is so sad go utlwa botlhoko that when the children's ministries leader is not there, gore ga moeteledipele wa bana a seo it seems as though the children are not e there. nna e kete bana ga bayo. But we must be builders who build with one hand and hold a sword on the other, Mme re tshwanetse gore re nne baagi ba e leng gore ba aga ka ha ba tshwere tšhaka, so that when there's no children's ministries leader, gore ha moeteledipele wa bana a seo the children will still go back home and say, we had church. bana ba boe ba re hela ra kotse ko phuthegong. Motswedi Church, Phuthego ya Motswedi they built with one hand and they held a sword with the other. ba ne ba aga ka seta se sengwe se sengwe ba Verse tshwere 18, tšhaka. every one of the builders had a sword girded on his side as he built. Mme mongwe le mongwe wa bone wa baagi le ena ba itshwaretse tšhaka And the ya one who sounded the trumpet was beside me. gagwe. Mme yo o tshwereng trompeta ba eme go apa le ene. Then I said to the nobles, the rulers, and the rest of the people, Mme ka ra botlhe oh, the work is great and extensive, tiro e ntsi, and we are separated far from one another on the wall. re harologane mo lekomeng ka mo Wherever lorakong. you hear the sound of the trumpet, Ga le utlwa modumo wa trompeta rally to us there. le itlhanne gone koo. Our God will fight for us. Modimo wa rona o tla re lwela. Here's the reality of the matter. Boammaaruri jwa kgang ke jo. When messages have been preached, when we've come together and we are on fire, Ga thero tsotlhe di rerilwe ebile re le mooro o sosologile, when we go and build the wall in different places, ga re tsamaya re a go aga mo mafelong a a farologaneng, we are separated one from another. re kgaogane. And sometimes it may seem as though the enemy is greater than we are. Ga gongwe go lebega e kete maba o montsi gore heta. And so it is important Go mosola that on the Sabbath day, gore ga go nna Sabata, when we hear the trumpet, ga re utlwa trompeta, you missed it. ga le utlwe. On the Sabbath day, Ga go nna Sabata, when we hear the trumpet, ga o utlwa trompeta e we lela, come from our individual stations re tswa kwa re tlabe re le teng, and we meet together re tla go kopana so that we can strengthen one another gore re thatagatsane, to go back and build the wall once gore re again. boe gape re e go aga. We need one another. Ra tlhokana, We need one another. ra tlhokana. We don't need spectators. We need warriors and builders. We need Ga one re another. tlhoke babogedi, re tlhoka baagi le batlhabane. In Motswedi Church, there is a U-shaped hole in the ministry. A U-shaped hole in the ministry. Ehe. Gate mo tirelong re na le U-shaped hole. U-shaped hole. Hole. Le roba. Le robe. Mm. Le le shaped like a U. Ya ka wena mogolwane. Ehe. There's a hole that is shaped like my elder here. Yes. Yaanong ke a mo tshwara. Go na le huti kana go na le roba le le gore le And tshwana for le as nna. long as my elder does not fill it with his presence, Ga ke sa le kabe ka nna, there is a gap in his section of the wall and the enemies will come in. go raya gore ba batla tsena gone ga phatlheng yone The eo. reason why Motswedi Church, as well as all other churches, are facing problems
lebaka la gore phuthego tsotlhe le yona motswedi be di na le is mathata because there is a U-shaped hole that the enemy is coming through. go na le loroba kana go na le phatlha e tshwanang nao e leng gore ga ya kabiwa Listen to the trumpet. re etsang trompete When the trumpet sounds, ga trompeta e lela come because there's a space for you. tla ya ka gore go na le phatlha When e the go trumpet emetseng sounds, ga trompeta e come lela because the enemy is trying to get in through that hole that you tla have ya caused ka by your gore absence. maba o le ka gone go tsena ga o se yong When teng the trumpet calls, ga trompeta e lela come so that we can encourage one another to have good families, to tla have good ya characters. tla ya gore re tle re rotloetsane re rotloetsane When the trumpet sounds, ga trompeta e lela come. tla ya I've closed my Bible because I've told you that we're ending the message lots of times. ke tswetse baebele ka gore ke lemogile ke sala ke re ra hetsa kgang teng But in verse 21, it says something very interesting. mme mo go temana 21 e bua sengwe gape se se kgatlhisang It says that they never took off their clothes, the Yeah. builders and the warriors. batlhabani le baagi ba ne ba senke ba apora dilwana tsa bone Day and night, they were ever working towards building the wall. bosigo le motshegare ba ne ba bereka go aga lorakalo And they were ready with their weapons, even in something as simple as drinking water. le ga ba ne ba nwa metsi hela ba ne ba nna ba ntse ba tshwere yone tšhaka ya bone Okay, I won't say you missed it, but you missed it. mme ga nke ka re le latlhegetswe ke go utlwa sengwe mme ke tla rialo Even something as insignificant as drinking water le sengwe sa le gore ga se na boleng jaaka go nwa metsi required them to have the sword with them. go ne go batla gore ba nne ba tshwere tšhaka ya bone Oh, you missed it. ga le utlwe kana ga le a o tshwara Let me repeat it one more time the same way before I try to explain it. tla ke boeleleng gape gore le tle le Even utlwe. in something as simple as drinking water, le mo sengweng se sengwe se motlhogo jaaka go nwa they metsi had the sword with them. ba ne ba nna ba tshwere tšhaka ya bone When you take a drive to the filling station, do you have your sword with you? ga o ya go tshela koloi ya go lokwane a ona o tshwere tšhaka ya When you gago go to brush your teeth, do you have your sword with you? ga o ya go tlhapa meno a ona o tshwere tšhaka ya When you gago say good night, baby, good night, honey, do you have your sword with you? ga o santse o texta re boroko motho wa me a o tshwere tšhaka ya gago Because if you cannot have your sword in simple activities like drinking water, ga go sa tshwara tšhaka ya gago mo le tse le motlhogo jaaka go nwa metsi you will never have your sword with you in the serious battles that are awaiting ga o you. ka ke wa tshwara tšhaka ya gago ga go tla anong botlhabetsi bo le gorogile So let us carry our sword a re neng re tshwere tšhaka ya rona with the way that we eat. ka ga re jang ka teng Let us carry our sword re be re tshwere tšhaka ya with the rona way we drink water. le ka ga re nwa metsi ka teng Let us carry our sword a re tshwareng tšhaka ya with the rona way we speak to one le another. ka ga re buisanang ka teng Let us carry our sword a re tshwareng tšhaka with the way we forgive one le another. ka ga re itshwarelanang ka teng Let us carry our swords a re tshwareng tšhaka ya ka ha re phatšanang ka teng. and the way that we approach one another Brethren, baphuthegi le a utlwa let us carry our swords a re tshwareng phuthego with the way that Tšhaka. with the way that we accept proposals. le ka ga re dumelang ba bangwe ka teng a re ba gana Let us carry our swords a re tshwareng tšhaka ya rona with the things that are in our phones and in our laptops. le ka dilo tse e leng gore tla bo di le mo teng ga difounu tsa Let us rona carry our swords a re tshwareng tšhaka ya rona with the way that we respond to the call to serve in the church. le ka ga re hetolang ka teng ga re bitswa bodiredi When the trumpet calls, ga trompeta e lela let us be ready and let us meet together. a ko re kopaneng re nne mmogo
Our Heavenly Father, we thank you so much for this word that you've given to us. I pray that everything that may have been shared may have been to the glory of your name, Father. If there's anything that has been said that is not in accordance with your will, I pray that you will forgive us, and I pray that you will correct us through the power of the Holy Spirit. But if there's anything that is praiseworthy that has been said, Father, I pray that your name and your name alone may be glorified through the word that has been spoken. Heavenly Father, I speak on behalf of your children as one of your children. I struggle with my demons, Father. I struggle with the questions that the devil brings to me, but I do my best through your power to continue with the work. I struggle with the enemies that surround me that seem to be increasing day by day, but I pray that through the power of the Holy Spirit, I will continue the work. Heavenly Father, even I myself have contributed to the negativity in my church at one point or another, or I've even entertained it from my fellow brothers and sisters, but I pray that from here henceforth, we will keep our eyes on the ball and that we will do that which you have ordained for us to do in this world, Father. The world is waiting for your arrival, but it will never be ready if we don't do our part in declaring your word out there. You have been so gracious and so merciful to share your love with us, and I pray that through us, you may show your love to the world, but it starts with us loving one another here. I pray that you will be with us, and I pray that if we have been convicted in our hearts, may this conviction not fade away with time, but may it be established upon the rock of ages, so that time to time the Holy Spirit may continue to urge us to take up the role that you have told us that we should take up, Father. In conclusion, I pray for every specific prayer request that resides in the hearts of your children. You know them, you know their backgrounds, you know their struggles, you know their dreams and their desires. You know the darkness that is in their lives, Father. But the same way that you said, let there be light in the beginning, Father, you can surely declare it in their lives. So I pray light, into the lives of your children, Father. From here henceforth, may they know that even if the darkness may come about, weeping endures for the night, but joy comes in the morning. Be with us as we go from here, for I pray all these things, anchoring the prayer in the loving and saving name of Jesus Christ. Amen. Blessed are the undefiled who walk in the law of the Lord, those who keep his testimonies and seek him with all of their hearts. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. Open now mine eyes, O Lord, that I may behold in your word truth and wisdom, life eternal, and seek you with all of my heart. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts. Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. I have hidden your word in my heart, that I may not sin against you. I will meditate upon your precepts.
Teach me your way. I will seek you with all of my heart. Never let me go astray. I rejoice, Lord, in your way, in your way. Blessed are the undefiled. Ladies and gentlemen, may I have your attention? I have a message to share with you. 'Tis a burden in my heart. It is troubling me. It's burning. I've been reading. I've been thinking. I've been observing. I'm convinced. No more questions, it's undisputable. Let me share with you the message. Jesus is coming, He is coming, coming again, again. Signs are showing, fulfilling. He is at the door. Jesus is coming. He is coming. Coming again, again. Let's be ready, for His need. Ooh, He's coming. He's coming. Jesus is coming again. 'Tis the most cherished promise of God. Nations gather round the table, trying to make peace, but they can't. Strife is raging, people dying of pandemics, hunger and war. The whole world is drifting in the tide of deception. Darkness grips the whole world. Wake up, Christians, from slumber. He is coming. He's at the door. He's coming. He's coming. Jesus is coming again. 'Tis the most cherished promise of God. Jesus is coming. He is coming. Coming again, again. Signs are showing, fulfilling. He's at the door. Jesus is coming. He is coming. Coming again, again. Let's be ready, for His need. Ooh, He's coming. He's coming. Jesus is coming again. 'Tis the most cherished promise of God. He's coming. He's coming. Jesus is coming again. Are you ready, my brother? Are you ready, my sister? Promise of God. Amen.
and gentlemen, may I have your attention? I have a message to share with you. 'Tis a burden in my heart, it is troubling me. It's burning, I've been reading, I've been thinking, I've been observing, I'm convinced